ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व जागु गोदावरी नगरपालिका या थेचेचंगु नवदुर्गा भवानी या देग पुनर्निर्माण या ज्याकोचाका देग या कदु छुगुदु पुरातात्विक महत्व जागु देग पुनर्निर्माण व लुसिया तगु गदु देके त पुरातत्व विभाग आर्थिक ग्वाली याद भ अथवा जी थो नौरे भवानी थो देगैटा पुरातत्व विभाग 2 करोड चन्जन 16-17 लाख उके निजु आ गजु न पुरातत्व विभाग ख उके चाहिँ जिया हो चाहिए त्रिशुर खर्ग जी नेपाल झण्डा अब चाहिँ थन जी गुठी बेउरेन हो आ गजु यो पटी बर्जिजन डावला उली अरे 6-7 किलो चके जी अले उके चाहिँ आ जिया लुयो जलप्तया जी मिगा निना सहिबले चाहिँ लु चाहिँ अरे 4-5 तोला उन्ड्या वो लुसीमा टाडो हथे गजु छुइट गोदावरी नगरपालिका या प्रमुख गजेन्द्र महर्जन उपप्रमुख मुना अधिकारी लगायत स्थानीय बासिन्दा त बाजा सहित पोटी काग ख ज्याजोले मेयर महर्जन स्थानीय सरकार गोदावरी नगरपालिका या पुरातात्विक विशेष सांस्कृतिक महत्व जागु मूर्त अमूर्त सम्पदा बचाइयागु नीति मदिक्क जयाना वया चुनागु थया दिल गोदावरी नगरपालिका विशेषणा चाहिँ त्यो 12 नम्बर वडा 14 नम्बर वडा 11 नम्बर अलि 5 नम्बर ठो विशेषणा चाहिँ नेवाटो छ कोर बस्ती गौ ठासे चाहिँ त्यो झिउ चाहिँ पुलाउ संस्कृति सम्पदा र त्यो पुरातात्विक जुन चाहिँ महत्त्व विषयहरू उकै चाहिँ पुनर्निर्माण जीवी चाहिँ नगरपालिका निर्वाचित ज्यावसेना चाहिँ हरेक वडा चाहिँ जुन चाहिँ पुनर्निर्माण ज्या विशेषणा सम्पदा क्षेत्र हो झिउ गाई त मसियो झिउ नगरपालिका मसियो छौ चाहिँ सम्पूर्ण विशेष चाहिँ त्यो मठ मन्दिर पार्टी पवा त्यो पुखु त्यो चाहिँ जुन पुनर्निर्माण ज्याजुया छौ उके चाहिँ एकदम चाहिँ छौ महत्त्व विषयना चाहिँ त्यो चाहिँ यानिका छ अथे वेकला नवदुर्गा भवानी या छिन्नी दया जात्रा लिसे थुकिया संरक्षण सम्वर्धन यागु नीति थपि ह्याना चुना गुना थया दिल ठुके चाहिँ त्यो पुनर्निर्माण ज्याजो चाहिँ
विशेषणा चाहिँ पुरातत्व विभागमा चाहिँ भवन निर्माणको लागि जुन चाहिँ ग्वाल नादिल अहिले नगरपालिका चाहिँ थो सम्पदालाई बचाउ लागि जस्तै थो संस्कृति थो जात्रा पर्वहरू उकेर बचाउ लागि चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ 50,000 चाहिँ छौ चाहिँ मतलब वार्षिक रूपमा चाहिँ पूजाआजा खर्च गरेर रहेछ ठुक्सी चाहिँ ठगुन 20 लाख ठुक्सी 30 लाखले चाहिँ 50 लाख छौ अक्षय कोष चाहिँ स्थापना गर्नु गु अक्षय कोष चाहिँ थो चाहिँ जात्रा थो चाहिँ जुन चाहिँ परम्परा चाहिँ आजीवन गोब्लेन मटन मारियो हिसाबमा चाहिँ थो चाहिँ संस्कृति थो सम्प्रदाय संरक्षणलाई चाहिँ नगरपालिका थो जुन चाहिँ बजेट तयार एजो कारण चाहिँ थो नवदुर्गा मन्दिर छ विशेष महत्त्व न छाला थो छ 12 वर्ष मेला विभिन्न थो छिउ चाहिँ धार्मिक कथा चाहिँ तस्क चाहिँ ठुकै महत्त्व दु थो 12 वर्ष मेला जुन चाहिँ सेतो भएर पिकायो जुन चाहिँ ठुकै महत्त्व दु जुन चाहिँ ठुकै चाहिँ 12 वर्ष मेला चाहिँ त गाउँभरि जुन चाहिँ जात्रा पर्व दु ठुकै चाहिँ पाउनुतिर चाहिँ थन चाहिँ ब्याबी मजु नाहेका विभिन्न थो वो 1 वर्ष आयु 79 साले चाहिँ वर्ष चाहिँ थो 12 वर्ष मेला लगाइदिरहेछ उकैलाई नै छौ चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ थो 12 वर्ष मेला बालक सञ्चालन जिम्मेवारी छालास मिगर झिया फुको चाहिँ नेपाल सरकारी चाहिँ भरे चुना वहाँ निवा चाहिँ धनी चाहिँ गुठिया चाहिँ जुन चाहिँ थो संस्कृति सम्पदा बचिना छ आ चाहिँ नगरपालिका नै ठुके चाहिँ विशेष भूमिका जिम्मा छ नगरपालिका छ जिम्मेवार जो कारण चाहिँ थो संस्कृति सम्पदा बचाउको लागि चाहिँ नगरपालिका थो सो किसिममा चाहिँ भूमिका निभाउँछ नवदुर्गा भवानी जात्रा संरक्षण समिति भाषा नवदुर्गा जात्रा या त थप व्यापक व थुकिया बारे जनमानस दुग्यङ्क जानकारी बिगु नीति भावी योजना देका यहाँ उनीको जानकारी बिगु जिम्से चाहिँ ठो मन्दिर चाहिँ छगु एकदम आधुनिक डिजाइन सहित योपट्टि चाहिँ टेक्नोलोजी सहित योपट्टि छगु सङ्ग्रहालय विकास यापट्टि चाहिँ जिम्से योजना दिएका थियो उकैको लागि चाहिँ झेटा चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा चाहिँ ग्वालियरहरू चाहिँ जिम्से अपेक्षाको याद हुनु त्यो विषयले चाहिँ स्थानीय सरकारमा पनि एक चरण यो छलफल ज्या चाहिँ अगाडि खुन बढे जिदुङ्गल उठैना चाहिँ थो छे नवदुर्गा भवानी देवी संरक्षण समिति उपटि चाहिँ छगु मेउपट्टि गुठी गर्दु वो गुठी गरे चाहिँ न चाहिँ लगभग निर्माण सम्पन्न चाहिँ अवस्था दु धेरै चाहिँ ज्याबा मरे ढुङ्गल उके चाहिँ झे चाहिँ झिठो नवदुर्गा भवानी देवी संरक्षण समिति नवदुर्गा मन्दिर उपटि चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान यापी नवदुर्गा मन्दिर सँगसँगै चाहिँ संस्कृति सम्पदा योपट्टि चाहिँ अध्ययन यापी चाहिँ अध्ययन यापी व्यक्ति चाहिँ अनि त्यो किसिममा चाहिँ व्यवस्था या चाहिँ वो ज्या अगाडि बढाइ नाच्नु उके चाहिँ क्षेत्र चाहिँ त्यो पाटन सङ्ग्रहालय न चाहिँ अझ ठुकै यो बारे चाहिँ थप गैना वहाँ जोड्यो चाहिँ वगे चौमपट्टि अधिकृत सुरेश लाखेन न चाहिँ क्षेत्र एकदम तस्कर ग्वाली आउट यो चाहिँ वचन बिताउ ज्या चाहिँ जिबिन अझ हौसला ज्या चाहिँ अगाडि बढे जात्नु भयो अहिले सँगसँगै चाहिँ थो डक्ले टौरौँ ढिउ चाहिँ थो कुनै पनि गुठीपट्टि चाहिँ जात्रा दियो डक्ले टौरौँ ढिउ चाहिँ 12 वर्ष जात्रा जुई वो 12 वर्ष जात्रा चाहिँ आगामी 79 साले योपट्टि चाहिँ 12 वर्ष जात्रा लाउडु वो 79 12 वर्ष जात्रा न चाहिँ एकदम भव्य सभ्य ढङ्ग चाहिँ सम्पन्न या किसिममा चाहिँ जिम्से तयारी अन्चुनु थोटे चाहिँ सञ्चारकर्मी शक्तिसेना चाहिँ 60 बिल्दा छ अझ थप अगाडि बढेज्यू अपेक्षा यात्नु नवदुर्गा भवानीया छिन्निदया जात्रा आइको 2079 साले जुइटेङ्गुदु